Hello guys, mayong hapon. Aduna ko'y ipakita kanyo guys kining Niti products guys, kining mong basket guys. Kining basket guys, mo na gitawag og kuan guys. Ato makita sa tubangan kining mong kuan guys. Lamsid. Lamsid guys, makita sa tong atubangan. Ini lamsid guys, upag yun mahuman pod. Muna gitawag guys og small nga lamsid. Kay kining lamsid guys na mapoy kinadak-an ani. Mo po na kinagamyan, gitawag og lamsid nga small. Okay guys, pagmuman. Pero dia po'y usa guys nga kung guys plato. Ako na hinimo guys kini plato. Kuha na siya kabuok guys, 24 na siya kabuok. Lamsid ni og plato guys. Higa kuan sagol. Salamat guys sa pagtanaw ninyo sa akong videos, ug ayaw mo kalimot guys sa pag suporta sa akong channel Jigaro TV, ug sa pag like, subscribe. Salamat.